Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, yai, para ustaz, sadayana anu kempa di tempat anu sami ku pribadi sedikit hormat, khususon bersana sesepuh Kang Anas, dari Kang Uci, sadayana anu sami kempa di tempat anu moal biasa disebatan hiji-hijina namun kengirangan rasa hormat. Wabil khusus tersana Syekhuna Al-Mukarram Kang Kiai Haji Mumung Ahmad Mujahidin selaku Ketua Pondok Pesantren Al-Barokah Mansuri di Blok Kaliwon. Anu sami ku pribadi sedikit hormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu kahiji nyaeta acara tausiah anu insyaallah bade diulangkeun ku pangarsa Kang Kiai Haji Mumung Ahmad Mujahidin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah di Blok Wage Blok Kaliwon, Desa Pertawanan. Anu kadua nyaeta hadoroh diteraskeun kana maos berjanji atanapi beba. Anu terakhir penutup atanapi beba. Waktos sinarang tempat di saleuyeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala kulli zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-mab'uth ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabil khususil khusus para kiai, para alimin ulama, kasepuhan, khususon blokowan, pangersana, guru urang sadayana, Mama Kiai Anas Nasrudi, Mama Kiai Uci, Mama Kiai Al-Qari, terangkum sadayana, mukang sepuhna. Tak lupa selalu saya sebutkan kalau saya ceramah di sini rekan-rekan dari Ikatan Santri Milenial Gunung Siang atau disingkat ISMI. Mudah-mudahan semuanya para kiai, para ustadz kepalingan sehat walafiat, amin. Kepalingan hadir milik coba rizki, amin. Insya Allah para kiai mah bulan mulut timbangan badannya bertambah, amin. Bulan Sapar pasti kurus-kurus. Dawuh nomanda termasuk yang ngomong di dia dari bulan Sapar garing nu garing mah mata lamun aya nu ngomong cenah bulan Sapar teh bulan sial heuh jang kiai terutama jang euy. La haula wala quwata illa billah. Kanjeng Nabi Daud tidak ada hari sial, tidak ada hari naas, tidak ada hari apes sebenarnya dalam Islam, hanya kearifan lokal, hanya kesalehan sosial. Kadang-kadang karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang
dulu pernah dihuni oleh orang-orang animisme, dinamisme dan sebagainya, maka metode cara dakwah Wali Songo diterapkan sampai sekarang. Maka orang Indonesia mah termasuk gua meren orang koan, lamun rek hajatan nanya heula ka kiai poe naon kiai, kira-kira ulah nafsu genep, kira-kira nu kondangan aya ulah hujan, kan gitu biasanya. Rata-rata itu namanya kearifan lokal. Kang Haji kumaha? Abdi menghormati, ngan abdi tepati make nu kitu. Kenapa? Karena pun guru abdi lamun hajatan bisa dijaga satunya, kadang-kadang selalu dipakai Jumat, bulan Mulud Jumat, kadang-kadang bulan Safar Jumat, kadang-kadang malah bulan Zulqa'dah Jumat. Jadi selalu Jumat bulan tahun lagi. Tapi tadi abdi menghormati mata di mata abdi mah 10 hari bagus. Kuatirna lamun terlalu meyakini urang kana poe aya nu gorengna, aya nu apesna, diyakini dilanggar, nalika dilanggar kejadian lah jeleger. Contoh maneh ulah mangkat poe Rebo kaliwatan ceberes, Rebo teh cenah genep goreng, maksa mangkat da ngayakinan tapi maksa. Pedah lamun misal temangkat rugi 5 juta misalnya, maksa mangkat, aya bae di jalan teh ban mobilna bocor, macet, rag-rag, leungit dompet, aya bae aya. Nya kadang sok itunya. Kenapa begitu? Karena diyakini, tapi lamun teu yakin mah coba. Sok lamun teu yakin mah kan ada jamaah. Geus mana ulah mangkat poe teh lampu genep dah aing mah nu penting mah ulah sampai nyemplung ka laut mangkat teh poe. Karena kadang sompral gitu. Tapi kenapa Islam tidak berbenturan dengan budaya? Tidak, sekali lagi. Kecuali yang budaya tersebut melanggar syariat, budaya tersebut melanggar aturan agama. Sebab dalam konteks fikih, kodifikasi hukum fikih, masodirul ahkam patokannya tadi 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Nanti ada dalam usul fikih ada istilah al-adah muhakkamah. Setelah melalui proses usul dulu, tapi setelah melalui proses masodirul ahkam oleh para ulama digodok, akhirnya jadilah al-adah muhakkamah. Contoh naon diurang al-adah, adat yang menjadi hukum. Contoh diurangnya misalnya tahlilan, muludan. Kemudian hal ihwal yang berkaitan dengan uruf kearifan sosial yang menjadi hukum diurang naon? Hajatan. Hajatan aya balandongan, aya paratang, aya prasmanan. Da aslina mah hajatan teh boga duit 1 juta teh cukup, nikah teh sah. Aslina sebab rukun nikah ngan saukur aya 5. Hiji aya calon panganten lalaki awewe, kemudian aya ijab kabul, aya wali, aya saksi, selesai. Mahar rek 50.000 ge sah. Makan-makan rek abah sobe ge sah. Nu penting mah ijab kabulna ku wali asli. Ngan adatna nu mahal. Kudu aya silengser, kudu aya dangdut, kudu aya qosidah modern, kudu aya macem-macem. Barijeng kena wer disawer, barijeng nu lucu nabi kadang-kadang ditah nincak endog geus ditincak suruh diserbetan, atuh dicintak itu mah. Tapi tidak ada. Jadi kurang nurut, namanya kearifan lokal, kesalehan sosial. Terus kumaha Nabi cara menghadapi biar kita ketika di hadapan tersebut kita meyakini kira-kira urang ulah sampai kena sial. Contoh, lamun ngadenge manuk gagak, keak, kan kadang-kadang sahata. Maksudnya tadi sahat bae keak sahat bae tah kemana tah. Kadang-kadang gitu. Guru saya mengajarkan baca baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu
akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Bacaan itu dibaca satu kali ketika mendengar apapun yang berkaitan dengan hukum di masyarakat yang seolah-olah membahayakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Bacaan itu andai kata nikmat tersebut insya Allah Allah bagi kita kebahagiaan. Andai kata sial, andai kata jelek, maka akan dijauhkan, dihindarkan, dicegah, dijaga oleh Allah dari kesialan, dari kejelekan. Tuh, jadi cerita mah bacaan lamun ngangkat mayit tahajud. Subhanallah alhamdulillah. Emang suka baca ngangkat mayit bae lain. Ngaranna baqiyatus sholihat. Satu bacaan yang luar biasa fadilahnya besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, mudah ayeuna di dieu rame Kang Ustaz Samiin, Kang Ustaz Yayan. Meureun ieu teh berarti unggal poena ge jamaahna insyaallah rame. Insyaallah ieu teh cerminan. Komo meureun lamun subuh pasti caang lampuna. Pasti. Insyaallah alhamdulillah. Nitipnya ieu tajuk ai bangun mah kudu rame, insyaallah sare kudu rame. Ya minimal maghrib isa lah, minimal maghrib isa. Sim kuring tuh ani ngomong subuh, dan sim kuring ge subuh masih sok ngedul, jujur. Ngan kuring mah minta ka Gusti Allah, Gusti ulah sampe dina hate sim kuring dina mana sim kuring lamun ninggalkeun salat teh biasa bae ulah. Maka kuring mah jujur ka bapak-bapak. Kuring mah subuh masih sok ngedul nah sarena can tetep. Sare kadang jam 2, jam 3, paling ke jam 1. Jadi ayah budak kadang-kadang jam 6, jam 8, jam 9. Subuhna kumaha? Nya nalika hudang wudu subuh. Cuman bedana lamun subuh adan pas fajar sidik mah. Waktu nama niatna usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Ai hudangna heulang mah usolli fardhu subhi rakaataini kodoan lillahi ta'ala. Tapi ada didinya terajen ka ngaji atuh mangga terajen mah urusan aja Gusti Allah taala. Jadi manawi mudah-mudahan ibaratah muludan urang keturunan urang biasa janten ahli ibadah barokah mulu alhamdulillah aya muludan nyaeta urang niatna ta'ziman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manawi sakitu ieu teh jujur bae, jujur urang teh nanya ka Kang Yayan tadi sore Kang Yayan aya tausiah ka henteu? Aya Kang Haji cenah. Langsung be marhabanan. Mata tadi teh geuning Kang Samiin kalau nya hapunten atuh Kang Samiin. Menarik itu hapunten kasadayana, hapunten sekali deui. Wallahu muwaffiq ila taufiq yang benar semata dari Allah, yang salah karena kebodohan sim kuring teh bodoh. Nu pinter mah manawi para kiai para ajengan nu sepuh ilmu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila taufiq yahdi man yasira siratal mustaqim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi صلوا على النبي محمد يا رب صل على
بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وامانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي ارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وصلح كل مصلح يا ربي وكفي كل مالك يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيم ويسر لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الداد العليم صلى الله عليه الرحمن على ما ناله وأولاه اللهم صل وسلم وبارك سائق الهدية صلى الله من عليه الشكر الجميل وطايا اللهم صل وسلم وبارك الرسوم بالتقدم والأولية صلى الله عليه والغريمة والجبال واستمع الله تعالى وأن يقص مرة طائرة نبوية صلى الله عليه وأسماء ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك صلى الله اللهم صل وسلم وبارك صلى الله اللهم قبره الكريم من سبيل وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة يحلف من الحصان السنية صلى الله عليه واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي هو كمغيرة قوم العلياء اللهم صل وسلم وبارك عليه يغوص ينقصي لتقاصيه في بلاد قطاعة القصية صلى الله عليه وعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحيا حماه اللهم صل وسلم وبارك عليه حكيم بن مرتب كعب بن لؤي بن غالب بن فيل واسمه قريش وإليك وصدق قرشيا صلى الله عليه طهور إلهي وكذا جنح إليه كثير وانقضى اللهم صل وسلم وبارك عليه خزيمة بن جرية بن إياس وهو أول من أهدى الهدى الرجال بالحرمية صلى الله عليه بشرب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله تعالى ولباه اللهم صل وسلم وبارك عليه مسفراته بنان السنة السنية إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه اللهم صل وسلم وبارك سفيا صلى الله عليه إسماعيل نسبته اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه السيد
وهو هم من
القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله Salam alaika
Amin.